Ljudi, sreda je, to je četvrtak je 13. i danas smo se kupali ovde u moru, u Čanju i konačno dobre vesti sa mora Crnogorskog primorja, a to je da je voda topla. Ušli smo u more, pljusnuli se 2 puta, pljas i bez ikakve pripreme ušli u more. Dakle, konačno je okrenulo se, što se kaže, more ovoga puta u našu korist, to jest da je voda topla. Znači, toplo u plećaku, toplo je tamo dublje, spustiš noge dole, nema neka hladna struja. Bukvalno, voda je prijetna. Recimo da je to možda i onih čuvenih 25 stepeni, što vodu pretvara, to jest more pretvara u prijetno za kupanje. Eto, to je to. Sutra ćemo vidjeti kako će biti sutra ujutro, to zna bukvalno preko noći da se okrene, ali za sad, konačno, ko zna, ko dolazi sad, danas, sutra, prekosutra, ovih dana, večeras je bilo more toplo. I još jedna stvar, u Crnoj Gori je sada nedržavni praznik i tako je do nedelje, četvrtak, petak, subota, nedelja, zapravo četvrtak i petak je državni praznik i spaja se sa vikendom. Dosta ljudi iz Podgorice i okolnih, naravno, mesta bližih dolazi na more. Pazite za gužve, tunel Sozina, čekanja i tako dalje. To je to i prijetno kupanje.